King lagyuning ipa ang panganak ang ng Espiritu Santo. Amen. O sakramentong banal, sakramentong mipnuking kadyosan. Sablang puri at pasalamat miyabiengan sa keko. Ipamedyo ka banuwa may sambanyang lagyo mo. Tatangkaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lub mo kaya tisuli panti banuwa. Inka kanan mi king aldoldo, biyem kay kami king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kay kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kay kami. Mga yung kay paisaul kintukso, nunay kabus mo kami kin sablang marok. O sakramentong banal, sakramentong mipnuking kadyosan. Sablang puri at pasalamat miyabiengan sa keko. Bapo Maria, mitmuking grasya ang ginawa tsukeko. Nuan ka karing sablang babait mo niya panamanin bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. O sakramentong banal, sakramentong mipnuking kadyosan. Sablang puri at pasalamat miyabiengan sa keko. Ligaya king ipa at kinaking Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan manggamang king alanangga. Penandita katahimikan bang sadya, rin kaya katang sarili, kaniting oras santa. King katahimikan, panandaman tayong presensya ni ngapong Ginu, king kakamal-kamalan ng katawan ng Kristo, ang makapatenti harapan tamo. Lumapit, manyawad, karing kaya katamo pong kayadonan, anting metong balayan ng Diyos. Banal-banalan ay masingan pangakagli. Ning kasantusan na Virhen Maria, Induning Diyos. Kaluguran ming Jesus, ani kaming makasalanan mong anak, matulang makipagsarili keko, kilub na ning meto nga oras. King kabubusalaning ke kaming puso, sa sambanda ko, iko, ayat yung tunay kanyang maslaga hostya, king arap mi. Balo mi, king atikang talaga keti. Uling sinabi mo at dingke ka nga mano, managyuno ke kami. Tanggapan mi sana iting oras santa, antimong regalo, ami papasyag, kintunay ming lugod ke ka, kambening kapasalamatan, king ganaganang bage, gawa mo ke kami. Lalong-lalo na, gawa mong mayan para ke kami, king pangaras mi, king divinong arapan mo. Alake nga ibiyeda kalkeko, busal niting neto nga oras. Binaming kaluguran ni Jesus, dapot yang pangmiyake ko, ing sablang atsuke kami, ing mismong puso mi, kambening pangakong gawan mi, ing hanggang agyo mi, ban manatili ang paratike ko. Daraw mi iting oras santo, antimong kapaglarinan, karing hanggang kasalanan, agewami, king milabas. Pag nasan mi naman ing sambanda ko, pauli ring makakilala ke ko, pauli ding lulugod ke ko, alang-alang karetang mga ke ko, uli ning kabulagan do. Mananong iting horasanto, pagkabuta na para karing hanggang taong deti, at pati na ke kami. Ing grasyang kailangan mi, baan aluguran da ko, agpang king katuliran mo. Pagka gumilo ding kekeng sarili, king pamanyang barake ko, ring Angeles, ampon Santos, karing Banua. Dapot lalong-lalo no, king pamanyang banang Maria,
ay indumi, ay alangtok ng dihikil keko. Manibat pa king kamumulan, adarlana ka, king kayang sepupunan. Mananong ingindunan ng kasantusan-tusan na sakramento, so pa na kami, baniting oras maging gintuyo, para king lalo mong ikarangal, at ikaligaya, antimurin, para king pamagbanardaring makasalanan. Dapot malugod mong anak. Amen. Espiritu Santong maslag, ding puso mit mong tama, walang lugod, alang lingap, patapang mo sa maya, patapangan mo sa maya. Umena ka, Espiritong Juan, karing puso sa lapanabang, grasyang dakal at kanwanan, ding puso katwan mga, ding puso katwan mga, mamatula nyo daraing kekaginuining pagbikir, batis ning biye at ning lugod, lunos kay kami pagkaloob, lunos kay kami pagkaloob, igpakeka tayang puryan, Anak at Espiritu Santong ibienasa kekatangan, ing grasyang kekatang adun, ing grasyang kekatang adun. Panalangin kapanyamban. Ginoong Jesus, banting upayang aton tunmi, ing kailangan ming pamagtapat keka. Banting upayang pasalan mo, ing kekeng kasalpantayanan, at intuntun mo, ing kekeng lugod. Pag nasan mi kaniting pinandit, ing ibalik mila karing kekeng katandanan, dig ba na lang katuruan ng Santa Iglesia, makainggil king marangal at debusyon, king puso mong panging tulid samban. Uli nung kapilan miraragdag ing beluan mikeka, anong nula makapanatili ding sablang pibandyan, ning kabyas na ng puan beluan, karinda ka naman lalong luguran, o ligaya ring sablang santos. Pag nasan mi, migit ing sablang bagay, ing ibalik mi karing kekeng kaisipan, ing iting makamala debusyon, magmula pa mo, king alakwan na, makanyan man kasingidad na ning kekang lugod, at siya mismo, impangapasyag ning kekeng kasalpantayanan katoliko. Kaniting makabala devosyon, di nga duwang lugod may kitlat may yaptas. Ing lugod ning meto nga Diyos, karingay na mangay tulid alelangan. At lugod ning lelangan, king kayang mabanding miglalang. Ngayon matatagming paniwalan, ing lugod ning Diyos ke kami. Uling ing Diyos, liguran ing masolo ing tao, ang gaking binyan ni karela, ing kabugtubugtunga ng anak. Ami katawan tao, paulita mo, linasa at meteking krus. Sinubling mebye pasibayo, at manok nangan king ligaya banwa, ayat tsungeni keting hostya, manggaman king kawakasan na ning yato. Uli na niti, ning sasambanda ka o Jesus, king kekang kabanal-banal na pangatao, makapasubali miyang sasamban, ing kekang sagradong puso. Uling ing kekang puso, yaing tanda nitang lugod, aminutos keka, ban maging antika ke kami,
kapamilatanan ng pamikatawan mong tao, at ikami naman meging antike keko, kapamilatanan ng kekang pamangabos. Samban miyeng kekang maragulalugod, king uli ning igpamong at tsubanwa, at king uli ding kapatad mo keti sulip. Makanano miyang parangalan iting puso, ami taluktok king tula, inyang bayo ni itatag, ing sakramento ning lugod. Sa samban miyeng kekang sagradong puso, ang malulumbe para ke kami. At mga lasiking lugmaking kekang pangingalo, ampon kamatayan. Inyasat lawan mo, O Jesus, nung makananong ingke kang puso, pakilala na ke kami, ingke kang alananggang lugod. Anyasat lawan mo, O Jesus, nung makananong dingke kaming puso, apagdulapanda ing taluktok na ningke kang alang-anggang lugod. Uling ing Diyos, lugod yo, at ninuman ni ing manatili king lugod, manatilya king Diyos, at ing Diyos antimurin kayo. O Jesus, Paniwalan ko ing sinabi mo, at ing pepawaganan ng indong Santa Iglesia, king atikang tune, king Santisimo Sacramento, ika Jesus amibait Belen, ing menatiling at lungpulong banwa Nazaret, ika ing banal at tinape, tinipang ibat banwa, ban magsilbing pamangan, ding danupan akaladwa. Ika itang mi batang maragul, akasakitan, uli ko, tinanggap mete king krus, mitang ka king indong Santa Iglesia, pepaitas banwa ban mag-ari king meto sikluban, ikang lepitan mingmit mong tiwala, ban sopan mo kamit pakalabkaban, akasal pantayanan, ampon sinto. malbing Ginoo, Kasampat na ning pinandit nung kayabyada ka, kanita puryan ko ing sintamong alang kayangganan, king meto ketawan. Kanita yampang keke ka Jesus, ing kapaglarinan king dakal a kapanalansangan ding tao. Dapot makanano ke kayang gampanan, iting banal a dapat, ngening ako palpikasala ko. Ginong Jesus, pakilangkap mo sana, ing panalangin ko keka, idahon mo sa aking igpamong at yubanwa, ing bili na ning puso ko, at suglungan mo sana, ing hanggang kakulangan ko. Dinan mo kong grasya o Ginoo, ban asabi kong parati keka, Jesus, mga mano ko, makiramdam yo ing talasamba mo. Birhe na indumi, so pano kong dumalo king puso ning anak mo. Ketang santungan na ning kalam, ampon masampat adapat. Makyabe ko keka, king pamidawon mong parangal kayo. Maligayang Angeles at Santos ning banwa, antabayanan nyo kong samba, king puso ng Jesus, akakong kakaluguran, king Santisimo Sacramento. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. pasalamat. Diyos sa atlong personas, kapamiltanan ng lugod mo, lelangan mo kami at talaga para king banwa. Anting kayablasan, tanggapan mo naman ing magalang ng yampang ningke kaming lugod. Inganggang bunga na ning kekeng pangayat bus, miras ke kami, kapamilatan ng Jesus, kapamilatan na antimurin, darawon mi ingke kaming lugod at kapasalamatan. Kapablasang kapamilatana, tinggap ming kabilugan na dibinong grasyang, kapamilitanan tinggap mi, ing katutuan na ayang magligtas ke kami.
Ya ing sala ning yato, imbuntok ning Santa Iglesia. Uli na niti, pasalamat kami king Josig pa, akapamilata ning grasya, giwa na king marapat makiraki, king mana ding santos ning banwa. Amiligtas mo naman kay kami, king upayaning dalumdum, at tinanggap kay kami, king kayaryaning kayang pakamalan na yanak. Deting hanggang regalo, O Jesus, mamagos langan king lugod mo, king sagradong puso mo. Uling at kay kami iting puso, king banal Eucharistia, yang pangmiing lugod, king sakramento ning lugod mo. Ulingin kaya kaming debosyon, king sagradong puso mo, mangailangan niyang king metong alarawan o marimlang bato, Baboning sabla, king mabiyemong pamanantabe, at mayayakit mong lugod, king banal la hostya. daramdaman mi king tutong kailangan ing pasalamatan da ka, king kayang lugod a minutos keka, ban mi tataging sakramento ding kekeng altares. Uling king tabernakulo, o baboning altar, o king kekang pihahayagan, bandira ka mabilog at ganap, kaladwat katawan, ating mabilog mong kadyosan. Inyatyo kay kami ing kekang puso, emo king larawan o simbolo, nunemo naman king tune katutuan. Uliniti o Ginoo, migit kapilan man, aintindihan mi ing sangkan, abinutos kekang munye, king sakramento karing tao. Iti e uli ning maigpit a pamanyawat king justisya ning Diyos, nune para panusigan niya ing buyot ning puso mo. Uling ing banal ay Eucharistia, kailangan ning kekang puso, antimurin ning kekaming sarili. Uling kapamilatanan ding sakramento, mi panatilyang busal mi ing obrang may umpisa ka ring Bethlehem, mi sunduking sinakulo, mi ganap king kalbaryo, at mi tuglungan alang kapupusan king sakripisyo ning misa. Ing banal ay Eucharistia, ya i Jesus, mi bait pasibayo king altar, antimo karing Belen, ing balening tinapi. Ing banal na Eucharistia, yapin ni Jesus, anak ng Maria, pabibiyaking tabernakulo, king biening Nazareth. Ing banal ay Eucharistia, yapi ni Jesus, ing mayap a maestro, mituturo ka ring malda, kapamilataning panasbuk ding kayang pari, dadalo ka ring masakit, papakayap ka ring pili, mamatula ka ring mamamate, papagbalik kalog ka ring makasalanan. I Jesus yung may matawad king makasalanan na Maria Magdalena. Iya yung pepasubling miya kang Lazaro, at may mutong korona king kasalpantayanan ng senturyon. Yapi ni Jesus ay ing puso na, linwalya karing dakal, karetang manintun kayo, ing tinapening biye, dinatangyang ibat banwa. Misan pa, ing banal na Eucharistia, yakabuting talapagligtas, a Jesus, ami babayo king balang misa, king milagro ning tauling apunan, at mi babayo king malaayin ay nampang na king krus. Iting sakrifisyo, yang laman ng isip, inyang sabyanala deting amano, ala nang maragul pang lugod, amalyaring kamtana ning tao. Nuneing pamidaw na king bieno, para ka rin kayang kakaluguran. Lawan nyo nung nano ing tatanggapan tamo, king sagradong puso, kapamilatanan ning regalo, na ning banal ay Eucharistia. Lukluk tamo po. Metong karing pagsadyan tamo, alim mo anting metong parokya, no ni anting metong citizen, metong sakop ning bansa ngayon ni, yapin ning daratang eleksyon. Makanano yang makasawop ining debosyon king Eucharistia, king kaya katamong gampanan na iti. Siguro malaguyang pisabyan ita at pigunaman. Bayang mas makabaldugan in pamag holy hour tamo, pamanalangin tamo, makanano tayang akit
ining debosyon king Eucharistia o Holy Eucharist, bang sopan nakatamo, sopan tala, ren kaparatang tao, sopan tayong bansa tamo, keting importanteng kaganapan, king kaya katamong bansa, king kaya katamong lalawigan, king kaya katamong balen. Metong ken tradisyon ng kaya katang pisang banyapin ini. It is never a partisan institution. Burin sabihan, never, as much as possible, ideally, the church should never endorse a particular candidate. Pero, responsibilidad ning pisamban, lalo na rin leaders, kaya beko ka rin, deng aktibo, king pisamban, ing sumawop, bang kanita, mika kaliwanagan, king proseso at nung nano'y dapat at dapat potang eleksyon, particular potang boboto tamo. Ingay biyanin pisamban niya pinitang mamiyang kriteria. Malapit king kriteria. Palamon nung ingapong ginu at suketi, mabiyeya, nino kaya rening malapit kitang kwalidad, qualification, ay malapit kayong puso ni ngapong ginu. Alayang sasabihan lagyo, endorse yung pisamban, dapat, sopan nala dapat den taong mamili, agpangking isip, agpangking kaburyan ni ngapong ginu. Nga po ito po nga tinako ngamit politiko, tatagal yan ang mga posisyon, palagi po sasabihan, thy will be done, sel. Yung kaburyani nga po ginuyang ka na akong pangadi. Pangadi ko po bang? Ay, po, pangadi dakongan po. At yung pangadi ko yapin ng kaburyaning apong gino. Nung karapat dapat ka, nung ikay may pili, malyarit malyari. Inyapin ka rin kapatid, as na karagul, sawop, ining kaya katang pa mag-holy hour. Ining kaya katang pamanahimik, ining kaya katamong pamigunam. Ban kanita, itamo man magumpisa kaya katamo. Ing makasalali yung bukas ning kaya katamong bansa at ning kaya katamo pong balen. Yabe tayo ito, karing kaya katang panalangin. Bulong tamo, kinga pong ginu, ing sopa nakatamat, sopa ning balang metong at metong mamili. At ang tunay karapat dapat, ang pong sana. Eta mo madadala, king amano daring aliwa, makituki-tuki, makiusu-usu, sana, ing kaya katang boto, minipatan niya king kaya katang puso, at minipatan niya bunga ning kaya katamong pangadi. Amen? Itang karapat dapat, at itang sasabianin kaya katang puso at isip tamo, ing malapit king kaburyan ning apong Ginoo, ating malasakit at talagang king katapatan, suywane kaya katang bansa, ing kaya katamong balen. Kapatid ko, yabe tayo takaring kaya katampong taimtim mapanalangin kaniting oras santa, at karen daratang pang oras santa. Ingan tabayanan ning apong Ginoo kaya katang bansa, yung kaya katang probinsya, yung kaya katamong balen, partikular king pamamili, kareng karapat dapat manimuna, king kaya katamo pong balen, at king kaya katang bansa. Mapila na katahimikan, at sundo tamo yung kaya katang pamigunam, king kaurasan na iti.
makapaglarinan. Ginumengabos ka rin kaladwa, itamo nga po. Makakubkub yang dine, ining lupa ko, makasilod ko king malmumarapan, at darangat ko ding matako keko. Kanyang magdilidili mong tabernakulo, anong lukadaring bihag ning sinta ko. Masaspat king sindak ining puso ko. Ngayon Nga nga kakit ko yung malungkot ng bunga, yung pamangalingwan ko keko. Akong inatbos mo. Ngayon tatangalan ko. King Mesay maladaya mo. Melang kabaldugan ning lasat kamatayan mo. At may alimura yung sinta mo. Dapat paulin ng lananggang pamanusig mo. Pigkala mo king ining aklis ko. Yagong ko king keka. Ngening aldoyti. Ining luwa ko. Kilwang minagos karing mapamakalulong mata mo. King uli ko. King daya abibo na ning divinong puso mo. Dalalanginan da ka, o mayo mo Jesus. Ulira ring manalangin keka. At king sablang si kananing kaladwa ko. Pag nasandak ang samban, ampon purian, king balang pinandit, ning aldoyti, at karing sablang sagraryos, mabilog ayato. Kambening maragul, alugod ning mapalsintang puso mo. Kukyat sang meras keka din, ing makaluno sa gulisak, ning kapamayaran, at tunay pamanisi, abubugtunganing sindak, kenig magbitkil kong puso. Hindi kayong pakibat, patawad ka po Ginoo, patawad ka, uli ning kasalanan may. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kasalanan ding pengarit, kapatad at kakalikuran. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kasalanan ning mabilog ayato. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kapaliwasan. Patawad ka po Ginoo, patawad Uli ka. ning kamuat pamagtaniman. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kapalmuran. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kailan pamangilin kagalangan karingaldo Domingo ang pong fiesta. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kapanakawan ng pong dapatay matulid. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning kanawangan ng pong skandalo. Patawad ka po Ginoo, patawad Uli ka. ning kainan. Patawad ka po Ginoo, patawad Uli ning ka. pamanyapat kasalanan at pamamakundangan king parang tao. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning pamanyalang sangking Santa Iglesia. Patawad ka po Ginoo, patawad Uli ka. ning pamanupad king pamagkulasyon. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uli ning dewa kanding niya asawa. Patawad ka po Ginoo, patawad Uli ka. ning kabandayan ding pengari. Patawad ka po Ginoo, patawad Uli ning ka. era pamanupad ding anak karing katungkulan da. Patawad ka po Ginoo, patawad Uling ka. pamanyalan sangking Santo Papa. Patawad ka po Ginoo, patawad Uling ka. kalapastangan na mararapat karing obispos, sacerdotes, religyosos at virhines ang makadawan king Diyos. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Uling kapalmuran na mararapat karing kaya kang larawan. Patawad ka po Ginoo, patawad Uling ka. kailang galang karing pisamban. Patawad ka po Ginoo, patawad Uling ka. maroka pamangamit karing sakramentos. Patawad ka po Ginoo, patawad Uling ka. dewa kanding kasulatan na malmura king Diyos. Patawad ka po Ginoo, patawad Ulining ka. makapangilabot na kalalangan na daraptan na ding miyaliwang sekta sa sasalangsang king reliyon katolika. Patawad ka po Ginoo, patawad Ulining ka. banalawurong sulong alog. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Ulining makasalanan sa sakwil king grasya. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Ulining pakakalulong maghingalo. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Ulining may nga kung sumuyo kaya kadapot ngayon ni Pepa Boris. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Ulining temaran king pamagsilbi king Diyos. Patawad ka po Ginoo, patawad ka. Patawad ka Ginoo ko, itamungan, at pakalulu kanitang lalong mangailangan king grasya mo, ingaslag ni Dibinong mata mo. Sana mikawang kako kapilanman. Itani kalami king pasbul ning tabernakulo, ining salawayan kong puso. Daptan mo sapo ing panamdamano, ing makaluko ng api, ining malasinto, at king pamangilala king kayalanang pasalamat, ampon king kapanalansangan na daraptano, malasoya sa aking sindak, tumangis sa king luwang daya, at mayang mahagimate king sintamo. Amen. Talakata mongeni at kandataya ing heart of Jesus, anting parangal king sagradong puso ng Yesus kaniting mumunang biyernes ning bulan. O Jesus, pakiramdaman mo ko, mamaus lading dakalatao
ibuklat meing malapuso mo, karening inatbus mo, mayo mong puso, puso ng Jesus, mipno king lugod, karinganggang tao, gawan mo sana, ding pusura, malugod keka, malugod keka. Siklawod tamo, pamagtagulaling king kasantusan-tusan na puso ng Yesus. Makiabeta mo nga po. Kayo mo yung Jesus, amen at bus king meto ketawan. Lawen mo kami, king maragul akapakumbaban, makasiklod king kakamal-kamalan na yarap mo. Ikengan lubusan kengan keka, at bisa na keman maging lubusan keka. At banting upayang makapibiye-biye kami, king tapat apamagyagong keka. Ikengan ating balang metong ke kami, kusa keng magtagulaling ening aldoyti, king puso mong kakamal-kamalan. King maragula kaya lang palad, dakalapang tutuding e makakilala keko, at dingaliwa naman, sikwildang pepaing gulutan, ing kekang kautusan. O Jesus, ama pamakalulu, lunusan mo sa puding balang metong karela, at ilapit mo sanang agad-agad, king puso mong kabanal-banalan. Maging ari ka sako, o Gino, e mo karetang anak mong tapat, akapilan man e pakinawani keko, nune pa man karetang anak kabulagsak, apepaing buris mga tinilos keko. Daptan mo sapo, king mibalik nong yuman, king pibale-bale ng igpara, ban elamate danop, ampon kalipitan, maging ari ka man sapo, karetang ke kamangan dayo, paulining kamalian, o pauli na kayani, ting dapat apami kasama. Tingnan mo sa pungyatad, king dalaning katutuan, amponing metong mong kasalpantayanan, banketa, e nabilang lambat, maging metong nyamuing kawan, lalam ng pamamahala, ning metong mong pastol. Pagkalam ni o Gino, ingke kang iglesia, matibe kalayan, at iligtas meking sakuna, o nanumang kaligaligan. Ipanabang mo ka ring sablang bansa, ing karatunan, ing pamibiyebye, layong daptan mo sapo, king isus umangid ng panig ng yato, ala ng siwalang maramdam, nunemo, ing mipuri at misaplala, ing dilinong puso, pun apanibataning kaligtasan mi, amakapuri at makaligaya keko, ngeni at kapilanman. Amen. Talakap tamo po. Manalangin tamo. Mayupaya talanang kang Diyos. Lawen may puso ning kalugod-lugod mo anak. Amponing kapurian at kapamayaran at dinawo na keka king lagyo na ding makasalanan. Layon ilugod mo ing patawad ka rin ing manyawad king pakalulong mo king lagyo ng Yesu Kristong anak mo at kagong mong mabye at manibala amponing Espiritu Santong Diyos manggaman king alananga. Amen. Pangadyan tayo ngayon ing novena king sagradong puso ng Yesus. Divinong Divinong Jesus, sinabi mo, manyawad ka at mirinan ka, manintun ka at manakit ka, maus ka king pasbulag at bublatanan ka, lawen mo kung makasiklod arapting bitis mo, itnong mabye kasalpantayanan kapanaligan yung karing pangakong gawain sagradong puso mo, at sinabi ding malmong labi, pagparalang po king pagkalam mo deting kayadwanan ko. Manahimik tamo po, bang aduan, ding sarili tamo pong kapagnasan. Yang panipat anding hanggang grasya, kalam. Nuka rin kumanintun nung eking kayamanan ang magdalak niya hanggang pibantyaning kekang ganaka at lunos.
no ka rin kumaos ng iking pasbol, Anong nuing Diyos, karatanya, Manibiyay ibiyay sarili sarili kami, at di kami naman daralan kami, banmunta kayo. Pupulay ko keka, puso ng Jesus. Keka manakit kong tula, potang mababalis ako. Tetagan potang aligaligan dako. Sika na neng kababayatan ko, karing kapagsubukan, at sala, king pamagdusa pamagdusa at at dalumdum. Kaluguran kong Yesus, panulan kong matibig king IBM, may kanako iting grasyang aduan ko. Maging iti mangailangan ni mga meto nga milagro. Boryan mo ating aduan ko may biyaya. Balo ko ako mga intulid king karing saop mo. Dapat itiyasang kan para masira yung lub ko. Iking Diyos ting pakalulo, mesak wiling pusong sisi. Lawen mo ko, karing matamong mapamakalulo, aduan ko kaya kating magana kamong puso, akit na karing kanakong kasakitan at kainan, ing sangkan para ibiyem mo ding kayadonan ko. O sagradong puso ng Jesus, nano maning buri mo tungkol karing aduan ko, ekutok ng sasamba, lulugod pupuri at susuyo keko. Kakong Jesus, tumula ka sanang tanggapan mi, ing kanakong daon, ning lubos a kapamintuan, karing kaburyaning kakamal-kamalan mong puso, at tutukong buring matupad ka nako, at karing hanggang lelangan, kapilan man. Sagradong puso ng Jesus, balo ko atin mong meto nga bagay e magawa, ing mayalakang lunos ka rin magkakasakit o magugulong isip. Lon mo ko, aduan ko keka, kaluguran kong Jesus, at ibiyamay itang grasyang matutus kong aduan keka. King kapamilataning kalinis-linisan na puso ng malumbe mong indu. Penibala mo ko kaya, anti mong anak na, at ding panalangin na mayupayala, arap mo. Amen. Amen. Lukluk tamo po ngini, mapilan pang pinandita kataymikan, bayo tayo tanggapan ng bendisyon ng Santissimo Sacramento.
yape iba't banwa. Apani bataning sablang ligaya. Manalangin tamo. Ginong Diyos, kapamilataning misteryo ning kamatayan at pangasubli ng mebya ning bugtong mong anak, depat mo ing pamanatbus king ketawan, kimit nung kapanaligan, papasyag miting misteryo, king sakramento ning Eukaristiya. Saupan mo kami, bandago lalang likat, ing bunga ning dapat mong pamangabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing divinong kapurian. Ipuriing Diyos, Mipuri ang Diyos. mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong tutu. Mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong tutu. Mipuring lagyo ng Yesus, Mipuri ang lagyo ng Jesus. mipuring puso ng kakamal-kamalan, Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. mipuring kasantusan-tusan ng daya, Mipuri ang kasanto-santusan ng daya. mipuri Jesus King Santissimo Sacramento ning altar, Mipuri ang Jesus King Santissimo Sacramento ng altar. mipuring Espiritu Santo ing Paraklito, Mipuri ang Espiritu Santo ang Paraklito. mipuring emunanong degula na induning Diyos, imariyang kasantusan-tusan, Mipuri ang emunan degula na induning Diyos. Imariang kasanto-santusan. mipuring mapalad at ememusinga ng pangakagli, Mipuri ang mapalad at eminusinga ng pangakagli. mipuring maligayang pangadala na banwa kaladwat katawan, Mipuri ang maligayang pangadala na banwat kaladwat katawan. mipuring lagyo ng Maria Birhen ng Ponindu, Mipuri ang lagyo ng Maria Birhen ng Ponindu. mipuri San Jose ang karinis-linisan ng esposo, Mipuri San Jose ang kalinis-linisan ng esposo. mipuring Diyos karingking ang resampong santo, Mipuri ang Diyos karingkeng ang Sampon Santos. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Kantaya po yung Kapampangan. Sakramentong Amal, nitno kang ligaw.
ligaya. Sablang purit pasalamat, nibyengan sakit ka, nibyengan sakit ka. Itamongan. O sakramento salamat, Nit mo kang ligaya. Sablang purit pasalamat, mibyengan sakit ka, mibyengan sakit ka. Kila giningig pahampon nga nakapon nga Espiritu Santo. Amen.
Mayap agat panapon po kay katamungan. Yabe tala po rin kapatad tamong pasalamat kaniting misa, kambering karelang pamilya. Buhay Family Castro, NSDP EMDC, Apostolado ng Panalangin, Celi Dizon, Zon Basilio, Honorable Keko Almario, birthday ng Lindsay Pagyo, Yuan Yancy Ponyo, Family Olivares, and Javier, De Jesus Family, Mary Ann Renz and Mags Masangkay, Zion Garcia, Alden Garcia, para kayong special intention na pong Christian Alparo, Wilma Paras, Sheila Marie Pagadwan, April Juco, Joden Dimal, Erlyn Jane Aurera, at para po kayong kapaldanan ng Konsolasyon, Sionke, Alexander Santos, Lito Santos, Christine Wang, at Yulino sana maligaya banwaring kapatid tamang Mayango Nabie, Purifikasyon sa Porne, Clarita Canlas, Francisco Dizon, Rosario Dizon, Ireneo Dizon, Juliana Dizon, Lalita Santos, Lourdes Santos, Benaventura Santos, Ricky Santos, Tess Punsalan. Siklod tamo po para kay Horacio Emperata. O mapamakululo at mapaglunos ay ba. Amin la rin kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Maninton kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Banadwan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami. Laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamatena karing dakal ataw. Hadwan mingeni kaya kayang balikdan mo kami king lugod at king kapamilataning manulo mong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la rentang mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa, ban mapupos na yung pandemya king bansami. Kambila na tingatan mo la ring doktor, nurses, at ding sablang liningon karing misalunan, ban makasuila karing masakit, kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mo ng kabulasan king kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Hingatan mo la, ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami kikakayap ding sabla, at ban makasap kami karetang at tsuking pamangailangan. Manano na sana yung pamagmalasakit at masabalmi, para king metong at metong, mikabyos na kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, at tariyan na kami king pamagbayang biye at kabananan. Pagkala mo itiking kapaminatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambiya mo, king kametungan ni Banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lanam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na yung duning Diyos. Hemo sana pisawiling aklismi kaya kaking kagulangan mi. Nunebagkos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virgen. Virgen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel,
San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Lukluk tamo po. Pasibayo po, maya pagat panapon kaya katamongan, ay tsuta na po king mumuna ng biyernes ning bulan, o biyernes ning kapata domingo, ning karaniwan a panahon. Paunang salita, ding dalit ng David, at tingamano ng wana maminyag, manatiling mabiyak king kakatang liturhiya, at king pamaglarawan takang Yesus. At intamo namang impluensya king larawan ng Jesus at tangapandaring tutuking likas lahi. Ing pamamasak ing dalit ning matuang tipan, papalad na ing puso ning kabaldungan ng David, king kaselesayan ning Israel. Karingat tekariting paralan, hing Mesiya meging metong yang David, king Ebanghelyo, akit tamo'y minunang pamagmalasakit at pamagsikap makatalastas nung nino, Yesus. Talakad tamo po at ikantataya ing dalit a pamuklat. Sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold, from Thee to ever flow. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine.
Kilagiling ipa, ang poing anak, ang poing Espiritu Santo. Amen. May kapakikasunduta mo, King Diyos, king kapamilataning kamatayan ning kayong anak. Ing labis-labis sa tula at matibay at tiwala, King Diyos, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Karang apatad, kaniting mumunang Domingo ning bulan ning Pebrero, tagulaling tala rin kaya katamo pong biye, rin kaya katang puso, king sagradong puso ng Yesus. Pangatita mo yung maging sagrado lanang manteng puso tamo, mo king kaya katamong pamibibi, nuni king kaya katamong pamirapat dapat. Pagkatiwala tayong kaya katang bansa, mabilugayato, kaya katang balen, ing pagkalub na sana, ing kaya katamong kayadunan, magaring kapayapan, at pamisasan niya itong lalam ning pamanampun, lalam ning pamanaruga ning sagradong puso ng Yesus. Sadya tamong ini, kaya katamong sarili, kaniting banal na kapagmasusyan, kapatad uling sapat, ing lugod ta kang Yesus, at karing kaparatang tao, adwan tangi ni ing kapatawaran ning ipa. Yag kastapong miyag na nagnan, ing kapanyisyan, itamong ampo, magkumpisal ko, King Diyos, ang may payang totoo, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanagapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa may paing tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sa nang ganakimbi alanangga. Amen. Gino pakalulu. Gino pakalulo. Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Gino pakalulu. Gino pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sinugat miying puso ng Yesus sa kekang anak, dapat pagdala na king kapatawaran at grasya. So, pan mo kaming patutu, king kapasalamatan mi, king kayang lugod, at pamaglarin mi, karing kaya kaming kasalanan. Itingan aduan mi, king kapamilataning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo, King Panga Diyos, manggaman, King Alananga. Amen. Ing luteriya ning amano. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Nung makananurang kakawani ing taba, karin ay ning kapayapan. Makanyanyang mikal wa idabid, karing sablang palipi ning Israel. Mekyalong ya karing leyon, balamu bisero lang kambing, at karing oso, antimong biserong tupa, king kawan. Kanitang anak ya pamong malati, enewari pete ngiganti, at siklungane ing balen, king karelang dine. Inyang ginamit ne, ing meto nga bato, king teradur, ame karagsa, king singila ng Goliath. Pablasang minaw siya, king ginung kakatas-katasan, aminye sikanan kintakde ng wanan, baneng apate, ing metong amatapang nga gihirero, ayat nane kanuan, ing keyang balayan. Inya keyara, peka kautangan na lub, ing pangamatering laksang libo at pinurire. Kabang pasalamat siya king ginu, inyang pitunganan de, king korona ning ligaya. Uling inutas na ring kasalang, king kailituanan. Linipol no ring pelesteo, ake ang kasalang, at enot tinubo sagu ang gaman king kasalukuyan. King sablang kararaptanana, esasalang pasalamat, kambering dalit kapurian, king banal akakatas-katasan.
Binili na ing sablang gelingana, karingkeyang gamat, pauli ning lugod na, kingkeyang miglalang. Mibili ang alpa, king arapaning altar, banang lalong payumuan, ing pamagkanta, king karelang tigtigan. Siblina karing piestas, ing sadyarang kailangan, at karing kapag masusyan, ing solemnidad dat palamuti, at iti ing penibataning kapurian, para kimbanal ng lagyu ning Ginoo. Kapurian, akakablas king santuaryo, manibat pa king mismong ganingaldo. Ing Ginoo, inos na ingkeyang kasalanan, at pinukne king dangal kapilan paman. Pegkalubananeng metong asuging kasunduan, at metong amaligayang trono, King Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuwan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Tuwan niya ing Diyos, akakong kaligtasan. Iting Diyos ding dapat na ganapla. Ayasahan lang amano na ing Ginoo kalasagya karetang magsantong kaya. Nuwan niya ing Diyos, akakong kaligtasan. Ing kakong Ginoo mabiyeya, mi puriya, ing kakong bantong santungan, ing Diyos at alapagligtas ko, yang puriyan. Nuwan niya ing Diyos, akakong kaligtasan. Inya busal ding sablang bansa, Ginoo, ikang kakong puriyan, kekang lagyu, kakuyang dalitanan. Nuwan niya ing Diyos, akakong kaligtasan. Mga ragul at agumpe, ing pegkalubna, kingkeyang ari, papakitanane, king manatiling lugod, ing keyang pinili, idabid, at dingkeyang palipi. Nuwan niya ing Diyos, akakong kaligtasan. Talakad damo po ban parangalan ing mayap a balita. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Nung ngeni, damdaman niya ing keyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kapatating Ginoo, manatili kay kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, pablasang tutuyang mi bantog alagyu Jesus, miras kang Herodes, ing balita tungkol keya. At ing sasabing iya Juan Bautista, asinubling mebye, inya ararapat no reting makapagmulalang bage. At ing namang sasabi iya Elias, ngara naman ding aliwapa, propeta yang kalupaning propeta, kanitang minunang panahon. Nga namang Herodes inyang abalita na nga niti. Sinubli yang maybe one, apepatabtab ko batal. Herodes, yung peparakap, pepagapos at pepasukol kang one. Inutos na iti alang-alang kang Herodias, akinwa ng antimong asawa, bistaman iti bayone,
kang Felipe kapatad na. Nga nang maralas sinabing Juan kang Herodes, labag king batas, impakyabayan may asawa ng kapatad mo. Inya, misimpan niyang samang lub, Herodias laban kang Juan at burineng paten. Dapat arapat iti uli ng Herodes. Tatakot si Herodes kang Juan, uling balo na king metong yang mayap at banalataw. Inya iningat na, kingaya malyaring numano balang. Maburiyang makiramdam kang Juan, bistaman, mababalisaya pamiisip, king sasabyana. Bandang tauli may nakit niya mo rin pamikatago ni Herodias. Milyarity niyang Herodes, king Aldo ng Kebaytan, kimbiranan at pigtawan ding sablang mangatas ng opisyal ng gobyerno, ding pamuntok militar at ding mga rangal ng memalan ng Galilea. Linubya, ing anak ng babaeng Herodias at tinirakya. Lubos lang may wili di Herodes, ang ponding kumpirado na. Inya nga na ningari king dalaga. Aduan mo ka na ako yung nanumang buri mo at ibiya ko kaya ko. May lawos na pang simpa, king Ibiena, agyanging kapit na ning kayang kayarian. Linwaling dalagat kitang nakangimana, naning kakong aduan. Ing buntok ng Juan Bautista, nga nang may kibat ning imana. May malagwayang migbalik in dalaga kingari, ing pong buri kong ibiyayo ka na akong inimurin, iyapin ing buntok ng Juan Bautista. Ipilit ne, ipili king metong abandeado, nga nang sinabi. May sindak kiyang emunano ingari, dapat uli nga sumpa na king daramdaman din kayang kumbirado, natanggian, ing inawad ning dalaga. Agad-agad nang inutos king metong agwardya, ing idalane kaya, ing buntok ng Juan. Memintuying gwardya at tibtab ne bataliwan, keta king sukulan. Binili ne, king metong abandiyado, ing kayang buntok, at saka ne binye king dalaga. Iti naman binye ne kang mana, inyang abalitan daytiring alagad ng Juan, kinwaring kayang bangke, at kitkot de. Kapatid, ing mayap ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makirandam tamo po king umilya. At tatandahanan ko, minsan, detang anak ka estudyante, king meto nga private school, kitnan ko minsan, nung nano mo yung gawan da, nung ding kaklase da, ikit dong gagawa ka reti. Students, nano mo ang gawan nyo? Potang ikit yun rin kaklase yo, at ilang gagawan. Halimbawa, mango piyala, mango digula, nanaking English ka ni Tita Ma'am, cheating, magchitla. O kaya, mag-cutting class la. O kaya, sisindila. Atin lang bisyo. Ay, bala ko maligwala mong kutang. Bala ko yung pakibat agad-agad. Sumbong nila po, karing kaya kaming teachers. Pero baloyo, pitnala ring estudyante. Ating sinabing makanita, sumbong nila po. Ating namang pipiling namo, karing buntok da. At detamang sinabing sumbong dala, inyang panyubukan ko pa panyubukan ko la ako. Agyamang may pate kayo? Agyamang nakapakisabihan? Agyamang pikasaman da karing aliwa mo pang kaklase? Medyo may naliwa no timpla. Agyang retang sasabing sumbong dala karing karelang teacher. Si Kwaye, makataluki kayo king kwento. Mika ko nuna la. Kasakit palang manalakaran king makatuliran. Kasakit palang manalakaran king katutuan. Karing dakal, mas maligwang manahimik na kamo. Ale. Mas maligwang manahimik na kamo. Bana nga lang pisasabihan. Importante, Aldoldo, mamangan ko. Ano tala na ako pakilam ken. Ngarapin, see no evil, hear no evil. Ala ka pang kapate. Da ka papikasaman ding aliwa. Pero karoon kapatid,
Inyang milabasa na Domingo, balikan tayo. At inyang atlong binye larawan ning metong tunay propeta. Kanong tunay propeta, number 1. Number 1. Tanggapan na at paninaya na. Libakan derin tao. Uling gana-gana. Gana-gana. Tanggapan ng katutuan. The prophet must expect nga na persecution because not all people can accept the truth. Nakita ka 7 King English, kapatid, sa panya ko, the truth hurts. Ay, kapampangan ko lang yung H. Homer, nanita, the truth, kung Homer, hello, nako, the truth hurts. Tingnan palang H. Uling masakit. At potang sabihan mo yung totoo, gana-gana, tanggapan da ka. That's 1. Number 2, the prophet must have a firm standpoint for what is true, no matter how unpopular it is. Dapat agyumeng talakaran at paglaban, agyang pang unpopular yan. Agyangi ka na ang dili. Mas importante, at sukaking, sel, katutuan. Agyang pibalabaligtad na kang makanyan. Uling at sukaking katutuan. Number 3, the prophet must do his preaching out of love for God and neighbor. Nung ating meto nga dahilan, o bakit papasyag may pabalita, o bakit sasabi kang totoo, uling kaluguraming nga pong Ginoo, ang popa ing lugod mo king kaparang tao. Ngeni, king kaya katamo pong ebanghelyong dimdam. Juan Bautista, menalakaran niya para king katutuan. Agyamang isukul agyamang igapos agyamang panasakitan at king katataw yan, Diyos ko, bisa ko pang maging propeta, katoliko, manalakarang king katutuan, Sel, makasadya kang patabtab ng batal mo, para king katutuan, magadwa nga naman yata isip. Dapat kapatid, yan kayaw sana nga pong Ginoo. Kalupa ng masanwan, makasadya mo dapat matabtab batal, magdusa, ulining makatuliran, ake katamong tatalakaran. Ita po kapatid, ing migugulis at milalarawan king kaya katang ebanghelyo. Nanuwaring telakaran ng Juan Bautista. Nanuwaring katutuan, ayan na selikot. Uling kaburyana mo ing itulid na yung kamalyan ng Herodes. Nano? At saka yung ebanghelita. Uling Herodes, pakyabayan ingasawa ning kayang kapatad, ing bayona. Maling-mali. O yan ing siniwalat na. Ing maling relasyon ng Herodes, ampoy Herodias. Inyapin parakap, pagapos, at pasukul Pero Herodes, dindang taking ebanghelyo, naman buring malyari ta, muling anaking ebanghelyo, paano wala Juan Bautista? At po tang magsalita niya kani Juan Bautista, talagang pakiramdaman ng masalese, mayantig ya puso. Pero enag yung telakaran nito. Inyang bibili aking alanganin, bigbaligtad ya. At tikyane, ing karokan. Miras itang pigbigyane, Herodias. Uling Herodias, yapining kalaguyo ng Herodes. Agpangkibanghelyo, Herodias, misimpan yang samanglub, laban kang Juan, at burining paten. Ito pining milyari, may nakit yang pamikatagon, at uling mayap yung makatuliran niya at banal Juan. Inya buriding apaparalis na. Inya migdusaya. Inya king katatawlian, tapin. Patabtab batal. Malino, yan po yung pangumbiraning ipasyag ebanghelyo. Yang masakit.
Kalupa ng San Juan, uy, patron tayo kenitan San Juan Bautista, kaya katamong patutuanan, ing kabanalan, ing katuliran, at ing kayapan. Nanuman ing panahon, nanuman ing makayambalang peligro, kaya katamo. Kaya? Wala mo rin ang estudyante. Manahimik ka ako ba? Mas manyaman na yung alang kapate. Hanaping Anthony de Melo niya po palaging sasabihan, Jesuit priest, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Iwan, mo talapaminyag. Metong yang talapatutu. Makanya mo naman ingawos kaya katangan. Patutuanan tamo, kingamano, at dapat ing kabanalan, ing katuliran, at ing kayapan. Nito po yung metong nga talapatutu. Ing kanong talapatutu, masubok ya, karing kabilyang gipit, at masakit as sitwasyon. Palagi kaya pong gagamitan ng metong nga tsa. Na po, nino kaya kayong miminong tsa? Luluwalya laso, ing tsa, potang mibabadya, king mapaling, danom. Ding, tunay talapatutu, magsalita la. Nalamu kabud manahimik. Lalantad la. Nalamu kabud sasalikot. Manalakaran la. Nalamu kabud makito-kito-ki. King gagawan da rin aliwa. Ating pong kasebyan nga na, on matters about which you desire, bend with the wind. But on matters of principle, stand solid like a rock. Ha? Burikitang tauling linya. Pakandaman yan pasalese, kapatid ko. On matters about principle, stand solid like a rock. Manindigan, manalakaran, kinaning katutuan, agyang nanuman, ing makayambalang kapag sadyan. Kakuya po yun it's a personal opinion. 1986. Gusto ko ba? Elementary ako kalingwan ito. Inyang mabibiyay yung kaya katamong bansa, king karalumduman. This is my personal stand. At ikit ko, the effect of martial law. At dakal, may epektuang kanini, may sukol. And the books will say, and history will say, in katutuan, alang kalaraman, may bibiyeking karalumduman, yung kaya katamong bansang Pilipinas. At para ka na ako, may atong kareng idolo ko, at ikit ko king mata ko. At kabud kwentong kutsero, inggewaning niya itong tao ngayon ni amay nalakarang king katutuan. Yapin ni Ninoy Aquino. Ing peted, karing king tarmac. Talapatutunay ning kaya katamong bansang Pilipinas. Kakoy taya, you may agree or disagree with me, Migsalita ya. Linantad na. At may nalakaran niya laban king diktatura ning gobyerno kanita. May nalakaran niya. Alang! Takot. At anyang, akit lately tang interview na, ketang airplane, baya mate, balangot ang balo na. At pwede namang manatili na mo king American Karinya mo manyalita ng manyalita Karinya mo sumabi ng sumabi. Pero, biryaning muliya. Nanitang tagline na, Filipinos worth dying for. Ay! Worth dying for. I don't care. Nanong malyari ka na ako, yang patenda ako pa. Nung ing maging sukli, kabayaran, king ka na akong pamanyalita nung naning katutuan. Oy, balutaning kwento. Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint. Pedro Calungsod, di nga duwang santo. Martir la, elamo po santo. Talapatutuno ang Kristo. At ning kaya katamo pong Santa Iglesia. At ngini pong modern day panahon na ini, dakal tamo balo. King biyaning pisamban, king gobyerno,
ne, etc. Ding manalakaran king katutuan. Ne po. Last na mo po, in this era of social media, ne po, ito naman kailangan kalupan ng San Juan, patabtab batal eh. In this era of social media, limbawa, fake news, falsification of documents, disinformation, and misinformation, and manipulation of people's mind and opinion, it's so rampant. Talamak. Ne? Fake news niya, kapatid ko, ne? I'm not trying to politicize, no. Nga ko nandin, kaya katamong pamigunam, holy hour, ing Santa Iglesia, at inyang responsibilidad, ing gabayan ding tao. Not to endorse a candidate directly, but to guide you. Nga po, king sala, king katutuan. Yan. At metong kareti, yapining gabayan da kayo, ne, king social media, sana, mas maging tang mapanuri. Ne? Labanan ng misinformation na talamak. Gamitan taneman paminsan-minsan, inisip, abinyan nga pong Ginoo, ne? Manusga, migunam, think before you click, read before tamo. Ne? Manalakaran nung nano, naning tutu, balo tamo. King sitwasyon na ini, basic yamo po yung kutang ko kapatid, pakibatan tayo po. How should a Christian Catholic stand? Makanano mong talakaran, makanano mong harupan, anting katolikong Kristiyano, libutad dareting talamak, bagay-bagay reti. Manipulating minds through lies, kalaraman, is the work of the devil. Yes. King karokan mo, manibatan ing kalaraman. Pwede ki nga pong Ginoo. Amen? Lawan mo yada man po'y Eve. Ada man po'y Eva. Classic example. May dalala. King karokan. King sitsit. King bulong. Ning demonyo. O ita, nang milyari, pakipatan nyo ko, baluini, ni pariwarala, ni kasalala. Ne po? Do we allow our actions to be governed by the opinions of others? Kapampanganan tayo. Paborenta mo, ima-impluensya tamo king salitang pamisip, agpangking opinion daring aliwa. No, ali dapat, uling atin tang sariling isip. Anya sabi ko nandin, king kakatang pamagora santa, manibat ngini, ang gaking eleksyon, king remisa tamo. Manahimik at migunam at manalangin. Ay, payantabi at tamo rugo, king banal na espiritu. Bangkang ita, gabayan na katamo kin tunay sala at nung nano ing katutuan. O nano pa, do we take the rigor of fact-checking, verifying the truth of the matter at hand? O kasi maligway itang binasa aming title, api na, ating kung kwento minsan, diba? Inahus kayo, ako pelang pasan ito, kasi lektorya, ne, kanyang pisamban. Ang kanyang ausan may utang ko mo, inakuan may kipag-argue. Tita, active ko pa po kin pisamban. Ayo po nga mo, mag-serve ko pa po. Tita, ating ko po nga ba sakit ang kaya kayong Facebook account, maka-post niya po, rinipost niya po. Binasa niya po yung lamana, sano po itaya mong? Patay. Taytang makanyan, basa kaya mo po itang title, kibat po, kinlik kaya mo po, rinipost kaya po. Ay tita, subukan niya pong basan, kaya patausan daw kong pasibayo. Oy, tarugo, minaos pasibayo. Kaya po binili. Ay, abong, sorry po. Ngini pala, kalaraman niya, kasiran niya pala. At alayang basihan, ing aligasyon tungkol kay katamong indong Santa Iglesia. Ikwaya po, agyang pang pikasama na ako. Agyang pang sabihan ng pakilomero ko. Pero, tandaan ng tamo, on matters of principles, dapat manahimik. Dapat talakaran tamo nung naning katutuan at nung naning makaayon king isip ning apong Ginoo. Dakal pa po do we speak up to make things right and to set things straight? Or do we keep quiet to avoid resistance and misunderstanding? Importante, di na akong limandalan.
Importante, tsaka magkano ng ene? Yadya kayo ha. Sige. Subukan yung tanggapan. Well, at the end of the day, nga hanapin makanyan, impisang ban, i-guide na katamo mo. Pero yung desisyon at tsuke ka. Pero katatawlian, uy, kapatad, istong kairap mo na nga pong Ginoo, ika nang makibat kingkekang sarili. At the end of the day, the church will do her part. Amen? Gawan tamo nung naning kaya katamong obligasyon katungkulan. Dapat king pandantawli, marap ka king nga pong Ginoo, ikang makibat kingkekang sarili. As Christians, we must be vocal in our concern against those who exploit and take advantage of the plight of the poor, and be a voice for those who are being exploited through political pressure, through corrupt practices. Pangaras kareting bagay, kailangan tamong magsalita. Kailangan tamong manalakaran king katutuan. Uling yan ing gawa ni nga pong Ginoo. At yan ing misyon a pagkalubna kaya katamo. Our struggle against the forces of evil will be successful to the degree we unite ourselves with God in prayer. Wait, tayo kalingwan. We unite ourselves in prayer. Nga sana, once a month yung Oras Santa. Thank you, MDC. Thank you, Postolado. Pero panagkat tayo, bro, aliwa mo itamo. Para yaking buong paroko ito, Sana, misa na yaldo, sa pakimpisang banta mo, king Holy Hour, aliwa mo kayo. Apostolado, aliwa mo kayo, MDC. Lakwas na, kaniting panawon. Kapatid, panalangin tamo kaniting misa. Kalupa ng sanuan, balikan tayo, patutuwanan tamo sanang palagi, king amano, king dapat tamo, king mabilog tang pangatao, ing kabanalan, ing katuliran at kayapan, manggaman king alananga. Kapatid, manalangin taking Diyos ay yung mayayakit ng panyatang at kayapan at siwarapan tamo. Adwan take yung sablatang pamangailangan at nga tamo pong sumabi. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo, kaya kami. Ulitan tayo po. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginu, ati ka aking kekeng yato. Ibuklat mo saring matami baming akit ing sala at ding tanda ning kekang pangaatsu. King balang pisamban at lahi, king balang uri at edad, manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginu, kaluguran mo ring kalulu, ring may na pati na ring mangailangan. Ituro mo kayong tuki keko. Manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. O Ginong kakatas-katasan, ipakit may sulumo karing kayanakan, amasikan at mayap apilubluban. Ipakit may karing obispo at presidente, at gawan mo ngang masigasig mong apostol. Manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. O banal na Ginu, aldo-aldo atin taong mamamate, king ketwan, sakit, danop o karing tampalasan danggamat ding karelang kapatad, matula mo sanang tanggapan king alananga mong sala at kapayapan, manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. Tanggapan na sana ng Diyos, yung kikatamo ang kapasalamatan at ding kikatamong kayadunan. Antimurin, yulinoking kayarian ng maligay rin kapatid tamong mayango na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. Makuya da katahimikan kapatad, at duwan tamo yung sarilitang kapagnasan ating kapagnasan da rin kaya katang kapatad, may nyawad ka rin kaya katang panalangin, ila po rin makatuki.
o ginuring banwa, daraon mila po karing malukaming panalangin. Manalig keng padalisayan mo ring puso me, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ang literiya ng Eucharistia. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, ulinig ka kayapan, tinggapi ay tinape, mayang pamike ka, tinape bunganing gamot. Ipuri ang Diyos kapilanman, ulinig kayang kayapan, ibietala kayaging angin kamata mo, ingke kapasam lang dapat at kapagnasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning medo sigluban, ulining kayang kayapan, tinggap miyan itingala, ngayong pamike ka, alaki magkarimbas. Ipuri ang Diyos kapilanman, ulinig kayang Talakad po. ibietala kayaging angin kamata mo, tingke kapasam lang dapat at kapagnasan. Ipuri ang Diyos kapilanman, ulinig ibietala kayaging angin kamata mo, tingke kapasam lang dapat at kapagnasan. Manalangin kayo kapatid banining kaya katamong daon matanggap yarapan ng Diyos pang may payang tutu. Tanggapan na sa ng Ginoy tindaon karinggamat mo. King kapulit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya tamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang balikdan may puso ng Kristong anak mo, amit nung lugod para kaya kami. Paulin lugod na. Tanggapan may sanay ting Eucharistia at patawaran mula rin kaya kaming kasalanan. Itiyadon miking kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Hindi no manatili kaya kayo. At kaya ka Yat nayo antimorin, rin puso yo. makayat nano ring Gino. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid din pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa. Diyos kinananggat lubos mayupaya kapamilata ng Yesu Kristong ginumi. Mitas makapako king krus, tunepin emunano yung lugod ng Kristo. Amidawon king piyena para kay kami. Iba't king tagilira ng metandos, minagusing danumat daya, ing sibol ning biya sacramental kilub ning Santa Iglesia. King makabuklat ng puso ning talapagligtas, awsan mo ring sablang tao bang saklo king danum ning tula, amanibatan king sibol ning kaligtasan. Ulid na kang bering sablang koro ring anghel karing banuwad taralit ming kaya kang ligaya, lain makiabel antok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta.
apin banaloy pay king panibatan ng sablang kabanalan uli nita pagparalang pumi. Pabanalan mo sa rating ngayon king espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sa loob king pamaylasan at kamatayan kinuwaning tinapit pasalamat siya kaya ka. Piras net binyan ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiyen ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't na apunan kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo tala hanggang tipan. Ami bubo para kaya kahit para ka rin sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Daptang iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Cristo, Lebeka, Cristo, sinumbi kang nebe, Cristo, datang kang pasibayo, ikaw akasan, ing Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daram niya po kaya kay tintinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lamin pasalamatan kaya kay pepalyarya mo kaming matampang talakad arapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king kamingan sanang may sulusulo. King katao na dayang Kristo tipuna na kami anting meto ng Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ba't may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, if Florentino, kaya kaming Arsobispo at ting sablang pari. Gino, ganakan mula ng po ding kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling miyat ting sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gamo kayang karapat dapat magkamit king bela nangga, magkayabe ng Maring Birhen ito ng Diyos, isa no se kayang esposo, kayabe ring apostol at ting sablang santo, at inupad kimal mong kaburian king kaya kabaning panawon, burian dakat paligayan ka pamilatan ng Yeso Kristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kay pang may paing tutu kagum ning banal espiritu pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. At ngayon po kimit nung kapanaligan at lugod, manalangin tamo, kingipa, karingamanong tiro na kay katamo, ning Ginoo.
puso, ngunit kabuski marok. Ikabos mo kami ginuki sa blang marok, malugot mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopanin kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas ki sa blang kaligaligan. Kabang maninay kami kampening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayang kayarian, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sa babaligdan ting kaya kaming kasalanan nun lawan mo'y kasalpantayanin kaya kang banala kapulungan. Pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, hika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapatading kapaypaning ginumanatilia sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemorin, Ipakitang inimika kami itong tamo king kapayapaan ng Kristo, kapayapan kaya ko man po. Cordero de Dios, a mi lado, quien kasalanan niya to. Pahalolo ako kami. Cordero de Dios, a mi lado, quien kasalanan niya to. Kapatid nyo ing kordero ng Diyos, nyo i Kristo ing dalan, ing katutuan, ating biye. Iyang milalako king kasalanan ing yato, mapalad tamo nga nitang mayawos, kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapat igas may nga mano mo, kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatid ing katawan ng Kristo, Amen. Kare nga tsuking pibale-bale, abe-abe tayang pagadyan, ing dapat ng espiritual, apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatsu ko aking kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, migit king sablang bage. At pag nasan kong danggapanda ko, dapat paulining pinandit era kaatanggap king sakramento. Humeka mo man, espiritual kening puso ko, kakaluanda ka bala mo mawari tsuka ka rin, at makisan metong keng lubusan, ing sarili ko keko. Emo sanay pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Jesus akong kapatid, nibalik king kekeng labuan, ing lupa mo aliwana, binangeda nakakilala, ing mata mi bus ni mosa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala.
saka kung kapatat, bitis mo burakan laman, kisiyaman ke kang malan, ikanasain ka kung pibandian, ting matamibus ni mo sa, ting katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ting taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalikat mga biyayan, ting matamibus ni mo sa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalikat mga biyayan, ting matamibus ni mo sa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ing taong Manalangin tamo po. Oy paming malugod, kapmuan na kesa ng lugod niting sakramento, at ilapit na kesa ng kang Kristong anak mo, at sopa na king kilala kaya, karing kaparamin tao. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang bakod ko. Di ko po nga kalingwanan din, po ka-importante ini. Makananya makanong may kakasala, ang may itong Kristiyano, Katoliko, may kakasala nga itong paralan, Muna itong nanong agawa tamo. Kadua, nung nanay itang etagewa, dapat tanggewa. Tang dapat tingkang gewa, dapat emegewa. May kakasala tamo naman. Ngapin kasalanan po, tanting tamo kanong akakit pakakalulo, balo tamo ating magkasakit, alatang gagawan, may kakasala tamo naman. Kasi etamo gewa yung dapat tang gewa. Ngatin tamo pong sentro ng pakalulo. Po, yapin yung kaya katamo pong programa ketiking parokya. Anyway, pepalwal niya pong circular lettering Arsobispo Manibat ngayon Domingo, pangadyantaya po kanyan, ining revised Oratio Imperata. Po, ating pong bayong Oratio Imperata, take note, kareng baryo po, may revise siya po January 28, kapilan niya pa mo po. At kibat na po ning misa, pangadyan niya maning panalangin para king halalan 2022. Magumpisa ngayon Domingo. So please take note, liturgist, ko, gawa tamong PowerPoint balang makapakyabe ring tao. Ano pa po? Panabilin mo naman po, kaya katamo pong parokya, may kumpisane, kaya katamo pong synod on synodality, kakasalamat, alang sawang pasalamat, karing kikimut kugusal, we are on the 4th batch already this coming Saturday, tomorrow, kaya katamo pong listening session o itang focus group discussion. At itong pong grasya yung kaya pong parokya so far, po, at yung direksyon ng ekspektasyon ng kaya pong Santa Iglesia tungkol king synod on synodality. PPCRV is fast approaching, the election is fast approaching. Inyamig meeting na po sa ako,
Our coordinator is Ma'am Lenz Guevara. At soon, we will have a meeting na po, karing volunteers bawat precincts. Medyo magkasakit pong bagyawaling. Pananayin tayo pong direktiba ng COMELEC tungkol kareta pong pamamili karing volunteers. You know that epapuya rin pandemic, so apektado agyang ini pong kiyakataan pong gampanan na iti. Pero ngini pa mo po, kasalukuyan kikimot niya naman PPCRV, kiyakataan pong Paris Pastoral Council for Responsible Voting, ang pong voters education, may pag-brainstorm na po nung masanting pong gawan. At yes, katataulian ko, projects at intang PowerPoint, yes. Daragdag la po, please wait for the official video ng Phase 2 din kaya katamo po mga restoration projects. Lumuwalta na po kayo pisamban kanyan, ibata na po kayo ni Kilub, ne po, ayan po, yung makapakanano, ne, 5.3 million, ne po, karengega ng total expenses ng restoration ng kaya katamo pong pisamban kayong pami palagu, ang pong lalo pong pami kumpunyan. Timpa pong metong itang gate, kaya kakit kaya ko, yes, itang main door, ay, ragulo pong grasya, ne, finally, ne po, guli siya pa po yan, ne, by Dan Bungay. Pero po, may order ne po, huli nga tinapong nag-donate sa total of 82,000, fiberglass siya po, at tawaran tayo pong 77,000. Salamat, king kaya kataong pong donor, ela pa po bisang pabanggit lagyo. Thank you so much, thank you so much. At itang pangarap tamo pong reliquary chapel ng nga pong San Simon. Ito nga grasya, last year pa po, tinggap tani ko, bakit may itang first class relic, iba't siya po king ex ossibus ng San Simon. Ex ossibus in Latin, burin sabihan in English, from the bone, of the bone of Saint Simon the Zealot. So, niya po kaya katamo, manayan niya mo pong santungan or reliquary chapel. Yung pong design na yan, po, iba't siya kang Reggie Honrada, a mini retablo with an oil painting of San Simon and a special reliquary and a special design of the interior. Nung karin niya po yan, lumuwalta na po pisamban. Yapin ng lalam ng belfry. Itan dating office ka, no? Ang popong religious storyo kanita. Oy, malaguya pong i-develop ita. Oops, keluwal na nita, Dan Bungay, bakit nito? O yan, candle stand, balang manawag. Open niya po yan, grills, you will see adobe, posting Meralco, dutong, siyempre tuki aking kaya katamo pong design, yung antique looking, antique finished. O yan po, makaguli siya pa po yan. Plano ya po. Pero pangadiyo kapatid ko, na tinta mo pong pakisabyan, ongoing in collaboration. Sana po mag-materialize siya. Of course, gana-gana nga iti. Importante, mangarap tamo, nung ipaltutula, realize tala, during our time, dakal salamat. Pero importante, may ngarap tamo, No, at kibat po, timpa pong karagdagan, pakit mo na ito, nanipingkay, din na pong bubong, pepa-estimate na, tutulo kini, ang popo ketang kwarlof ka rin, po, munang diling, bubong, minuketa po babo, medyo kalawangin na tinapong busbus. Data pong naos mo kata, alulud, po, bahay datang inkauran, po, gagasto siya pong mga 70,000, po. Well, mantun tamo pong sources. Priority la po rin, neti pong alulud na rin, po. Pero yung itong po ngayon, ayan, gawa niya naman po yung design ng bakod, po. At, suntok sa buwan, nada, pero again, ala namang mawala, gulisan tayo, di propose tayo, Thank you. At yung tampong collaborator, may pag-bidding na po, adwa at lula po rin kakatang bidders. At finally, we have finalized it. At yung pong pakinan niya, bawat span o bawat panel, po, posti to posti, pamilya, pwedeng makanyan, sponsoring meto nga pamilya, meto nga grupo, meto nga batch, meto nga organization, hanggang malaganapan niya, ining kaya katang 1.3 hectares, kay suntok sa buwan, marakalya po. Pero this morning, po, tinako nga kasabi, the Tayag family, po, 1, 2, 3, 4, 5, 6 spans, po, tingwanan na po. Yapin po yan yung ketang side ning stage. Baka nita po tintamong akit ng megawa, more or less, drawing actual niya po.
mapinan mo po nga mano, bustan niyo po nga kwento ke. Imya mo biya mga ko po. Nya pong bayo ko po kayo, niya tong niya po ka rin kayang, sabi ka na ako, ne, ano pong mako, ya pong peli. Amo nga na, nung siguro nga ng bayo ka makosan Simon, paggawa aming bakod nga na, ne. Lalo yung banda kayo ni, kit na, halos sira-sira niya po, ne. May lakwan niya po yung bakod. Kasaya daw siguro rin tao San Simon, ana. Kaya po kalingwan ito. Nya, within 3 years, laban tamo po. Hanggang nung ka rin nakatadalan, yung kaya katamo pong pangarap niya po. Nya, po-propose kaya po kaya kayo. Anting commitment ko naman kang miyango biyama ko po. Nya, so panyo ko po, matupad yung pangako kaya kayo pong sahop niya po. Nung ating kong kakilala, ne, at puntalan niyo ko mo po at willing ko pong discuss kaya kayo ni Facebook o kaya king email niya po. Padalala po rin yung kaya katamo pong video, ang po rin yung pictures niya po. Bangka nita, abe-abe sa usap, ako po huwag yung magdilitili. Nga, sana po kayong tabi na kayo karing kita karating pangarap. So, watch out kitang video niya ko, paluwaltan niya soon, karing phase 2 ng kaya katang projects. Amanong kapasalamatan, kaya ko yung kapatid ko, may masyal at sinimba, AMDC, thank you. And apostolado din panalangin this first Friday devotion to the Sacred Heart of Jesus. Thank you. King kaya kayong presensya, karing or religious mandated organizations. Pansinan ko mo po, ne? Ako mo, nang miracles ka po rin kita na mo po. Adwang po ang kaputut, ne? At ning first Friday karakata mo, ne? O, panagkat ka, ne? Opo, ne? Panagkat tayo, ne? Sana every Wednesday mo rin, yung kaya katangin doon, nila hanggang sahop, manayaya naman. Ne? Same paces. Eh, ako man po, sasawa kayo, pero sana po mas malago yung midagdagan na pa po sana. Ne? Magintaya naman pong devotion nito. Lalo na, ihapong San Simon, gawa tamo namang kanyang grupo, Conpradia de San Simon, mika regular tamo namang novena, ka nga pong San Simon. Nung okay mo po, EMDC and apostolado, promise, mga 5 to 10 minutes mo, brida kayo mo pong akasabing mabilisan. Karing kaya katampong schedule, karing baryo, yes! Back to normal ta na po beginning tomorrow, 4 masses. Gusto ko, Ambet. Sunday, 5 masses. All barrios will have their mass, anticipated mass, and Sunday masses tomorrow and Sunday. Please pray, maging alangaberya sana, bang tuloy-tuloy na po ining kay katamo pong pamagmisa ka rin baryo. Sa bayo, dakal po salamat. Tanggapan tayo ngayon yung bendisyon nating pamupos at indalit king sagradong puso ng Yesus. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antemorin, at bendisyonan ako po ng Diyos, may paintutukan bering kaya kong pamilya, kilagyo ning ipampo ang anak ampo ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Ume kayo king kapayapan at manalakaran king katutuan ng Diyos. Salamat, King Diyos. Mayap abengi kay kayo po. Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine that we may wholly be. Heart of Jesus dear, O heart of love divine,
unto